Om Swastiastu. Idedane sareng sami Bapak Ibu Guru sane wangyang titiang. Miwah timpal-timpal sareng sami sane tresne sihen titiang. Renggalahi sane becik kadimaken puniki titiang ketut lingga utama nomor absen 11 jagi ngaturang Dharma wacana sane mamurde galungan anggit titi pengancan ngikat serade lan bakti. Sedurung uningaya ngatur tan surut-surut titiang ngaturang rasa anganyu bahagia majang ring ide sang yang widiwasa. Yantukan sangkaning asung wara kerta nugrahan ide titiang preside matemu mirasa sarang ide dane sarang sami. Ainggih ide dane sarang sami boyo je titiang memanah sekadi nasiken segara rek ide dane sarang sami sane sampun kalintang wikan. Titiang wantah jagi pacang mapi tegas utawi mapi keleng majang reng ide dane sarang sami. Mogi-mogi napi sane sampun kemargiang preside ngawet doang asep. Ainggih ide dane sarang sami sane wangyang titiang yeneng ngenenin indik rahine ring Bali akeh kuwenten nanyani nanging yenen suntetang rahine ring Bali wantah kakepah dados 5. Rahine punika inggih punika sane ka pertama rahine sane kelaksanayang sewai-wai utawi sedina-dina. Rahine sane manut saking patemon riwara lan pancawara. Rahine sane manut saking patemon pancawara lan saptawara. Lan rahine sane manut saking patemon pawukon utawi wuku lan sasih. Silih sununggir rahine ageng ring Bali inggih punika rahine galungan. Galungan puniki contoh rahine sane manut saking patemon wuku. Ukun nyani punika inggih punika rikananing dungulan Buddha kliwon. Nanging sadurung nuju rahine galungan puniki wenten tetika nyani inggih punika wenten sugian Jawa, sugian Bali, penampahan galungan. Wau lantas rahine jagat galungan puniki. Galungan inggih punika rahine kemenangan Dharma kelawaning adarma. Niki sane kaanggen ngiket serade lan bakti iraga sekadi sane kaucap ring kitab Saras Mamuscaya seloka 16. Selokanyane punika inggih punika Dharma sada hita punsa Dharma calu sraya satam Dharma loka staya stata Prawada sacara-cara. Artinya, keutamaan Dharma itu sesungguhnya merupakan sumber kebahagiaan bagi yang melaksanakannya. Lagi pula, Dharma itulah yang merupakan perlindungan bagi orang yang berilmu. Tegasnya, hanya Dharmalah yang dapat melebur dosa di Triloka maupun jagat kita. Oleh karena itu, Dharmalah yang harus dijunjung tinggi. Oleh asa punika, iraga dados jatma mangdeside nincapang serade lan baktin iraga majang ring ide sang yang widiwasa lan preside nincapang rasa menyama beraya salulung sebayantake paras paros lan asah asih lan asuh lan mangdeside iraga dados jatma sane maguna. Ainggih idedane sareng sami sane wangyang titiang wantah asa punika Dharma wacana sane preside aturang titiang ring rahine wangyang. Yeneng wenten iwang atur titiang ngelungsur geng rene sinampura majang ring ide dane sareng sami lan mangkin titiang puputang antuk para mesanti.
Om Santi 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 Om.